Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kipulet ke Anti-Narcotics Task Force kilakiam ya Arngut Kibriyo hadiin balayo ban kurup naki ya Drok. Hinen kami jong hanyo terik unok pra Hajar arpulai. Kipulet ke ANTF kila penong ke jingkhanra. Ha kabalayo ban bat yu chwami kiling do lai pu arsnem bad exuben laves kempan arpu sausnem kibana jowai. Haga jing talasi niki Arngut lalap yu Drok heroin ubadan ya ke jingkia kaba 0.01 gram udawai kuli nitrozepam sapu santri kiternya Ryngkat ke Pisa kaba katnyo Hajar kandai potingka bat kekali kebadan yu registration number ML not sau e hendriu kandai sau iway. Hadian kata kipulit kilalet ban khanrapat saya kayeng sa jong chwa mikiling do bat haga jing khanra ketika yeng sa lalap sa arpu sau pen sau gram Drok heroin. Ya gini ki Arngut lakiam no bala pengat hapo ki kendon ai.